lấy tung mun tuam toma Zomi nu le pa u le na akwa me pe dammo chi in ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program pan ongwa ke kamilya ongbai hi tuni theino si kha January som le li tuni som ni le li mi pi ni ta kong Taangko ding ka kha sun thu piang Thulu som le nga kihel ding hi khun se thei ding tunia ki pan jing le thai ni thum sung US kam sung state po khal le Oklahoma state sunga khun vot ma ding a hi man in aja kin to sa le akim na ya Zomi ten sep kwan na wak suk wak to na ipil wang ding le kidop chat ding kong thei sa ku hi ZNTV minzang fake account kibo Zomi national TV logo le profile limte zang in Zomi in kwan ZNTV chi fake account cut ball in to pan in tugina lo zo to back post and a hi man in mi pi akwama pil wang chat ding in thei sak na kong ball u hi ZNTV supporter po khat bang a friend la ka a hi man in amalang in unfriend le report ipyak chat na ding in ZNTV panin nget na kong ball u hi ZNTV ikipatung in zong amin ki bang fake account cut ki ball nge a ZNTV a in mi pi te in report ki ball one a hi manin hong be ki klel hi charity concert to pitakin lo ching zani January somle li tuni le somni li ni tak in Atlanta khopia CRTL Mumbai te biaken cross AG biakena Zomi in kwan USA vai hom na le Zomi in kwan Atlanta in tek na to ani ve na charity concert for zogam to pi le nopchitakin ki ball in lo ching ma hi hun sunga US kam sunga Zomi le zogam a it khangthak la siam po khat ki health in siam the ma hi concert hun sunga amun amwa te kyang panin zogam charity ading sumki kai khopna ne u a mundang zel pana ki khak te ki hel nai lo apwa pai te sungpan dollar tur kwa kim nga zo u hi asot lo in bolangrin khopia boarding gel na chi thu ki za hi hichibanga thu hoi hongwai hom makai te le a ki hel kha khem pe za tak na lian pi ipya hi Zomi nam ni tu pitakin ki boarding tu sa khopi bulpu Zomi te minam ki pol khopna Zomi in kwan Oklahoma zai okay in tek na to hongtung ding February somni tuni le somni le li Thursday ni tak changin tu sa khopi la zanga Marriott Hotel a Zomi nam ni tuni le somni le li nopchi le tu pitakin ki boarding a hi man in tu sa le akim na ya Zomi te iminam ni mwak ding in ki thoi ki ging chat ding in zot na kong bol u hi Patna luang khom pupi Australia vazin ZCCA vai hom na to akibol Zomi khom pi tuni le somni le li Melbourne a Zomi sungpan la siam le aphwa siam pasian zat ma Patna luang khom pupi sia pum khothang ton sing Australia gam watung ta hi tu tung Zomi khom pi pen January somni ni pan somlanga sungteng Melbourne khopia ZCCA member khat a hi Zomi Mission Church in tek na to akine a hi Australia gam sunga Zomi po pi tom pan Zomi khom pi sim ding in ki pai zia chi thu ki za hi Zomi khom pi to ki sai thei ban of le hi anwaya makai te ki contact thei ding hi sia pho khai president 0425234281 sia khamsem piang general secretary 0417663655 chi te pan in thu ki za ki hopi thei ding hi Tulai gil som nga chi lai buthak ki nga tading tu sa khopia teng pa khup sangin hongbol khiat tulai gil som nga chi lai bu asot loin ki nga the tading chi lungdam hoi thu ki za hi hilai bu pen byak na po pi dei dan lo in leitung bu Zomi te sungpan imwan ma Zomi sia pi te hongat khiat percent to articles tom aki gom khom a hi man in man pha in simnuam ma hi lai bu man pen dollar som ni hi in ade pe ma in lai bu po pa khup sang phone number 615-638-4848 le email jobkhupsang@gmail.com pan in ki hopi tu ki zathei ding hi lai tui khokim a ki kap na piang abesa January som le kha tu ne som ne li ni in Chin National Army CNA te le
apopi te in zogam tadim district lai tui khwa ki ma honglut in zogam ga kap te hongsim u ahi man in zogam ga kap te to ki kap to na pyang hi nai kho sung khong ki kap to khit chang in cnl akipopi te nung ki ku ahi manin ki kap na ki kho ki hi ki kap to na a aphola om mi pi te tungpan report akinga dan in cnl te mini sipa in mini nakliam ma mai u a aliam mini lakpan mi khasi ba ki ku hi asi mi chumle aliam mi khat omu hi ki kap to na ki kho ki te camp lamzuan ki ding in lai tuipan zogam ga kap te akile ki klam a pokhat te in hong pangsim in pokhat te in hong nung de ki tama le zogam ga kap te hi le chidam kim takin camp a ki tung ki khin hi zomi te leitang izogam pen khuchin chian ngon minam dang te khut a ki peloding hi chi in information and publicity department ZRA Eastern Command zogam pan January somlakhat tunia somnilali ni in tu swa ball u hi ibyak pasyan in zogam ga kap te hong ke bit sak den ta hen Kalemyo le tadim lampi ki khak lai abesa khakhat walaya ki pan kalemyo le tadim lampi aki khak pen tuni dongin ki hongkik nai lo ahi manin tadim tonjang le chakhawam sunga om zomi khwa khem pe ki chimo kyalpi tungin hamsat na lian pi ki tuak chi thu ki za hi lampi pen zogam sunga teng mi pi teng ni wal te nun tak na gui pi ahi manin amalang the theya hongki honkik ding ki lungut ma ma hi TNLA le koga kapte kidogik abesa January somlakha tunne somnilali ni in saklam una polthum kichi AA TNLA MNDAA tele koga kapte kidona khol phoding in kitukim na ne u hima le January somlali tunne somnilali ni in koga kapte alom atang in kwan in TNLA kem honglu u ahi man in naini sungki kap na pyang hi chi in TNLA makai ten gen u hi Leitung Thuthang tuam tu puak pu khom pau US la British dan ho tu migilo te zia Iran te panpi Yemen gamak akibusa ho tu migilo te in resi tunga om US la British te navaw thapai u ahi man in January somlakhat tunil somnilali ni pan January somle ni tunil somnilali ni dong san thapai in US la British ki pol in kapon u a ho tu te phopi mun som thumwal kapjan saku hi ji in National Security Council Coordinator John Kirby in Gen hi Higaldo nasunga akizang pakpaklo Tomahawk missile guided missile submarine USS Florida US Navy guided missile destroyer USS Carney guided missile destroyer Britain Typhoon fighter chi tezang uhi U.S. Secretary of Defense Damlo, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin Ben abesa ni somlakhat lai in prostate cancer to zato lum in President Joe Biden tung a ahun lapa again ding mangil kha hi zato aluphang in zato pan galwai asep ding teng sem a hotis te ki kap na khong zato pan na en hi thiat hi President pa tung a ahun lapa azak saklo na to ki sai thukan ten January somle ni tune somni la li ni in President Biden dot na bol u a President Biden in tusit na thuak ding hi chi in gen hi Israel ten genocide nga na va UN a thangnia Israel Hamas kidona sung a Israel ten mulkim hwai takin milom tha na genocide to mo hi chi ngo na January somle ni tune somni le li ni in ICJ a ani ve na le atop na tusit na kine a Israel ten higal vai pen ole ko kidana chang hi in hyal kilkal ke ung chi san u hi tu in ICJ in thukun to ki twakin Israel te don na to et kak dingu a mo lo chi khen ta na nei ding u hi Taiwan gama election kibol Taiwan gamte in January somle thum tune somni le lini in general election nei u a Democratic Progressive Party DPP in gwazo na nga hi alamdang mama in term thum agwazo na u hita hi DPP party pen China adogi ye le China ten aki tak mama u ahi ban a tutunga Vice President Lui le President tak ahi Mr. Lai Ching-te in China te lau phon na pan mi pi te ka hum bit ting hi ji in gen khya hi hikita na a DPP party pan Mr. Lai Ching-te in 40.2% nga in China to limtaka ki zobding alungku KMT party pan yo hi in 33.4% nga hi Taiwan kitel na hu hau in China te bangdan in kamtang ding chi pen leitung in kilunglut ma hi
Russia in Ukraine ten na satikin kap lew Russia te in January somle thum tune somni li ni in Ukraine gam na satikin kap lew a cruise aero ballistic aircraft anti-aircraft guided missile strike UAVs te na setakin thau tango somli to hongka pu hi ji in Ukraine Air Force ten gen hia u hi a hi zong in thau tang get kibet khya sakman in tang som ni in atup namun khalo a tang som ni in Ukraine gam khosung kha ji in gen be u hi Leitung kimona Thuthak te thupuak pu alien pau tennis Thuthak te kumkhasung tennis kimona te laka Grand Slam masapen ahi Australia Open Tennis 2024 ading abesa January ni sagi turnil somni li ni pan qualifying kimota u a match tak ahi le January somle li turnil somni ni in kipanding hi tournament a pasal tennis champion Novak Djokovic zong ki holding hi Djokovic in Grand Slam somni li nga kin a Australia Open title som nga khin hi pasal tuk peng Thuthak te information friendliness abesa January ni khat tune somni lali in Hong Kong le China kisui in Hong Kong in ni khat to zo hi January ni guk tune somni lali ni in South Korea le Iraq te na setakin kisui u a South Korea in khat bem to zo hi January ni gya tune somni lali ni in Malaysia le Sarawak te na setakin kisui u a ni to kisikim u hi January ni kwa tune somni li ni in Japan le Jordan te nasatakin kisui u a Japan in gukhat to zo u hi January ni kwa tune somni li ni ma in Iran le Indonesia te nasatakin kisui u a Iran ten nga bem to zo hi January somle ni tune somni li ni in Sweden le Estonia te nasatakin kisui u a Sweden in ni khat to zo u hi Premier League abesa January somle ni tune somni li ni in Premier League match day 21 of 38 up Burnley FC le Luton Town FC te nasatakin kisui u a khat to kisikim u hi AFC Asian Cup group stage match day 1 of 3 January somle ni tunil somni li Qatar le Lebanon te nasatakin kisui u a Qatar in tumbem to zo u hi FA Cup third round England Gamsung League min thangkhat a hi FA Cup third round kimona a gwazo na le gwalal na por khat te January ni nga tunil somni li ni in Tottenham FC le Burnley FC te nasatakin kimol u a Tottenham FC in khat bem to zo hi January ni guk turnil somni li ni in Chelsea FC le Brighton FC te nasatakin kisui u a Chelsea FC ten li bem to zo u hi January ni sagi turnil somni li ni in Man City FC le Huddersfield FC te nasatakin kisui u a Man City FC in nga bem to zo hi January ni sagi turnil somni li ni ma in Liverpool FC le Arsenal FC te nasatakin kisui u a Liverpool FC in ni bem to zo hi January ni gya turnil somni li ni in Man U FC le Wigan Athletic FC te nasatakin kisui u a Man U FC in ni bem to zo u hi lungdam tuni Taangkona hi za ong ne hi ning ZNTV tha hong pya Zomi nu le pa u le naw akwam pe tung a lungdam ma ing ke kamin ya ong boy hi